السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وبعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Muna-muna magmabuwa kita ni Allah subhanahu wa ta'ala amin sempurna, amin bunal pagmabuka fa Allah subhanahu wa ta'ala. Amin pagmabuka fa Allah subhanahu wa ta'ala, amin huminang sin mga pirdaakan niya hasupaya amin ikadawhat sin ambuk mu'min fa Allah subhanahu wa ta'ala sin ulung iwan surga sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amu in surga, amu in idihil pamangasila, amu in nagmabuka sampurna in pagmabuka ni pa Allah subhanahu wa ta'ala. Alam sin Allah subhanahu wa ta'ala التي أعدت للمتقين. Amu in sila nagmabuka fa Allah subhanahu wa ta'ala idihil kanila in surga. Amu in yaangan-angan sinambuok muslim
Iban umanib kita sin mga pianglangan, amuin pianglangan sin syara sin Allah subhanahu wa ta'ala, supaya amuin makalayo kita hasiksa sin Allah subhanahu wa ta'ala, long sin Allah subhanahu wa ta'ala allati u'iddat lil kafirin. Pagsukulan nato fa Allah subhanahu wa ta'ala, amuin yari kita niyo haadlaw, amuin adlaw sa laggo adlaw fahadaratin Allah subhanahu wa ta'ala, amunain ikahangpo panagnaan sin Dhul-Hijjah, ikahangpo panagnaan sin adlaw sin Dhul-Hijjah. Lang sin Allah subhanahu wa ta'ala wa yadhkuru isma Allah fi ayyamin ma'lumat, amuin sila imihinang maraw ataw kan tiutumtum in Allah subhanahu wa ta'ala haadlaw. Long sin mga mufassirun amuin maingat, amuin magtafsir, magmana sin ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala, amin ayyam ma'lumat, amun in ikahangpo panagnaan sin adlaw sin Dhul-Hijjah. Mga katawtay manghurang ko agam Islam, suway haambok Muslim ataw kan mu'min, amuin di niya pasaran in adlaw ini, amuin lumaway sadya kanya, amuin way siya nakahinang maraw ataw kan ibadat, in mga salafus salih bang dumatong kanila in adlaw, amuin adlaw sin panagnaan sin Dhul-Hijjah, ayun pakusukon nila ataw kan patauron nila in paghinang nila sin ibadat fa Allah subhanahu wa ta'ala, sampay amuin kariwayat dengan mga sahabat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, amuin bang sila huminang ibadat, agon amuin di nalilakayahon pasalan sin taud sin paghinang nila, amuin ibadat fa Allah subhanahu wa ta'ala. Iban haadlaw ini amunin adlaw, amuin panagnaan sin Dhul-Hijjah, doblihon sin Allah subhanahu wa ta'ala in mga kakahinang maraw ataw kan ibadat sin ambuk mu'min, ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, ma min ayyamin al-amalu as-salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam, يعني أيام العشر. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. لو سن رسول صلى الله عليه وسلم أحاديثني ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. وين لونيا أدلو أمو إن ككهنang di
amun kakahinang maraw atau kan kakahinang ibadat fa Allah subhanahu wa ta'ala amuin ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam. Amuin kababayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala atau kang kalasahan niya in mga kakahinang haadlaw ini amuna in adlaw panagnaan amuin hikahang pusin Dhul-Hijjah. Dengha mga subay hinangun sinhambok mu'min atau kan muslim haadlaw ini haadlaw amuin panagnaan hikahang po sin Dhul-Hijjah amuin itindog niya in manasik al-hajj wal umrah amuin bang siya aun kagaus amuin mag-hajj atau kan mag-umrah na itindog niya in pag-hajj atau kan umrah fafihima al-ajr al-azim hadwa yan amuin ibadat yan aun doon amuin malaggo pahala fa Allah subhanahu wa ta'ala. Iwan din mga ibadat tertentu sin Allah subhanahu wa ta'ala hapanagnaan hangpu sin Dhul-Hijjah amuna in pagpuasa. Amuna in pagpuasa. Kaingatan nato in pagpuasa ini mismo Allah subhanahu wa ta'ala in siya amo in magdihil pahala na in Allah subhanahu wa ta'ala bang siya in mismo magdihil sin pahala pa ipon niya amo in di mawista sin ipon niya di niya amo in daakon in mga malaikat atau kan ipalista kanila in sila amo in mismo in magdihil pahala amo in atau yawn amo in himinang karayawan atau kan ibadat fa Allah subhanahu wa ta'ala. Iwan in pagpuasa hay kaang po sin adlaw sin Dhul-Hijjah dengha mga sabab ikapapas sin pardusahan sin ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala amo in dusa amo in dusa amo in ang katahon amo in lima bay iwan amo in dusa ang katahon amo in dumatong iwan din ha mga suway hinangun ato kan pag-us-usan sin ang buok mu'min fa Allah subhanahu wa ta'ala haadlaw yan amo na in ar-ruju' ila Allah subhanahu wa ta'ala amo in pagpangayuan niya kaampunan atau kan mangayo siya kaampunan fa Allah subhanahu wa ta'ala magtaubat siya amo in tawbah as-sadiqa amo in tawbah amo in bunnal pagtaubat iban pataurun niya in pag-istighfar fa Allah subhanahu wa ta'ala amin pagpangayo kaampunan fa Allah subhanahu wa ta'ala biya nasin yanon niya amo in astaghfirullah iwan day ha mga tertanto sin Allah subhanahu wa ta'ala atau kan perdaakan niya haadlaw ini amunin adlaw sin hikahang panagnaan hikahang pusin Dhul-Hijjah al-dhikr amuin pagtumtum fa Allah subhanahu wa ta'ala wa khassa at-takbir amunain pagtakbir fa Allah subhanahu wa ta'ala amunain pag-iyan sin Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar fa innahu شعار هذه الأيام
pasalan din ha mga ataw kan agad siya din ha mga kakahinang sa laggo-laggo ibadat fa Allah subhanahu wa ta'ala haadlaw yan amo na in pag-iyan mo ataw kan pagkabtang mo sin Allahu Akbar amo in patauron mo in tasbih fa Allah pagtumtum fa Allah subhanahu wa ta'ala. Iban din ha mga suway hinangon ataw kan amuin pakusukon sin hambuk mu'min kakahinang amuin ibadat haadlaw yan amunan adlaw amuin hikahang po panagnaan sin Dhul-Hijjah al-hirsu ala huduri salat al-Eid ataw kan as-sala al-jama'ah amuin suway pagtuyuan sin hambuok Muslim khas amuin mga sila amuin rijal amuin mga kausukan amuin ahlul jamaah amuin sila in perda akan sin Allah subhanahu wa ta'ala amuin kiwajib ataw kan kiwajiban sila amuin magjamaa fa masjid mga katotay mga harong kaagam Islam ding ha mga salaggo-laggo atau ang fadl amuin biya na iyan na to kaina amunain as-siyam amuin pagpuasa ha adlaw ini amun adlaw panagnaan hikahang po sin Dhul-Hijjah law sin Rasul sallallahu alaihi wasallam صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده لو سن الرسول صلى الله عليه وسلم همأنا نية صيام يوم عرفة أم إن pagpuasa هأدلو عرفة kingatan nato in adlaw Arafa din ha mga adlaw amo in sud siya ha adlaw sin ikahang po panagnaan sin Dhul-Hijjah amo in hikasiyam sin Dhul-Hijjah adlaw sin Dhul-Hijjah law sin Rasul sallallahu alaihi wasallam siyamu yawmi Arafa ahtasibu ala Allah an yukaffira as-sana allati qablahu والسنة التي بعده ampunon silang nasin Allah subhanahu wa ta'ala atau kan papasun sin Allah subhanahu wa ta'ala in pardusahan sin ambuk mu'min atau kan muslim amuin na muasa siya haadlaw yan amuin adlaw sin yawmi Arafa amuin hika amuin nika يوم التاسع سن يوم ذو الحجة أيام من شهر ذو الحجة سوى أمو إن pagpuasahan sin hambuk mu'min atakon muslim iadlaw yan pasalan sabab de ha mga sabab yan amo ni ikapapas sin pardusahan sin hambuk mu'min sin dusa niya amo na amon dusa amo in limabay ang katahon iwan dusa amuin ang katahon amuin dumatong iwan day ha mga tento atau kantertanto sin Allah subhanahu wa ta'ala amun ibadat haadlaw yan amun adlaw ik panagnaan hikahang pusin na Dhul-Hijjah bang kita amuin makagaos al-hirsu ala hudur salat al-Eid amuin sila bang sila makagaos ataw kan suway tuod amuin humudur kita hasambahayang amuin sambahayang Eid hadlawan amunan Eidul Adha wa kadhalika al-udhiyah qala ta'ala fasalli li rabbika wanhar
Iwan, amuin sila, amuin makakaus. Magkurban atau kan magsumbay, haadlaw yan, haadlaw amuin, puwasin sambahayang sin Eid al-Adha. Amuin sumumbay siya, dengha mga perdaakan sin agama Islam, amunain sapi, kambing, atau kan unta. Langsin Allah subhanahu wa ta'ala, fasalli li rabbika wanhar. Itunay mo, atau kan itindog mo, in 5 waktu. Iwan, pagsumbay kaw, atau kan pagkurban kaw, langsin Allah subhanahu wa ta'ala. Iwan haadlaw amuin, panagnaan hikaang po ini, dahil ha mga salaggo-laggo, amuin salaggo-laggo in mga pahala, amuin idihil sin Allah subhanahu wa ta'ala paipon niya. Iwan in adlaw, amuin panagnaan ikahang pusin Dhul-Hijjah, dahil ha mga adlaw, amuin liyaggo isin Allah subhanahu wa ta'ala. Langsin Allah subhanahu wa ta'ala, wal fajr wa layalin 'ashr, na bangin Allah subhanahu wa ta'ala amuin sima pasya ha Quran atau kan akallam niya. Langsin qaida si tafsir inyan malaggo fahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala in adlaw yan, ataw kan in waktu yan. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وبعد, mga katawtay mangrong ko agama Islam, mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala, amuin suway itaw sin hambuok muslim ataw kan mu'min fa Allah subhanahu wa ta'ala papikilan niya. Amuin bang siya, amuin sila yaon, amuin bang sila nagkulang, amuin ibadat, way nila amuin, way nila napataod in ibadat atau kang kakahinang maraw, amuin waktu Ramadan, na ikaw na yan inamuin amuin jakpat hadlaw ini, amuin dihilang kita sin Allah subhanahu wa ta'ala, amuin adlaw, amuin in pahala niya, dublihun sin Allah subhanahu wa ta'ala, amuna in adlaw, amuin ikang po panagnaan sin Dhul-Hijjah. Bangkita amuin way nakahinang, ataw kan bukon makusog in pag-ibadat fa Allah subhanahu wa ta'ala, amuin habulan Ramadan, nayariin adlaw amuin dihil kato sin Allah subhanahu wa ta'ala, amunan adlaw sin panagnaan sin amuin hikang po panagnaan sin Dhul-Hijjah. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع مجيب الدعوات. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا
ربنا ولا تحملنا على ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ومن أحسن قولا ممن دعا
إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.